Ko ngā wakataitai mō ngā manu kōrero ki te kāui maunga, e ore ana ki te pai. Ka mātai atu mātou ki e te i o ngā pū kōrero mo te Apōpō, ki konei i Collegiate College, i Whanganui, utonu mai ma te pūrongo nei. E kōri i ana ngā manu kōrero o te kāui maunga. Kārehe kaupapa tūatu ki tēnā tātou o Aotearoa, koe nā te whangaunga e ono i a tātou te tuatahi a rā, Aotea ki uta, Aotea ki tai, ka hono, ki raro i a tātou kaupapa he whakanui o a tātou reo ko te manu kōrero, me te pai rangatahi. I ti wana mai te kaupapa i Wanganui, Collegiate College. He hohonu katoa ngā whakaaro o ia kai kōrero. I te wā ka haere mai te kai kōrero rā me te mea ke anei aku whakaaro me pēnei te ruku hohonu ai ki roto ki oku whakaaro. He a tāhua he kaunga tō te katoa, he rawe te kitea i te hunga rangatahi e whakaaro pēnei ana. Te nuinga o te wā he whakaaro iti ana he, tērā pē kārehe nui te kōrero, hoi anō i tēnei rā kua kitea i te hohonutanga o ngā whakaaro putanoa. E wanaketanga kua kite i ēnei tauira. Ko tōku kaupapa me ātatiaki i te wairua a te tangata a kua kōwai. Ko te tino matu o tōku kōrero, e tino tuku oonu ana tēnei o ngā āhuatanga ki tōku wairua, ko te tiaki i te wairua a te tangata, koe rā kei te kūrei o aku wakaaro, koe rā te tino paunamu o tōku manawa. Noi rā, katika me kōwhiri i tērā o ngā āhuatanga. He tino meharo tēnei o ngā mahi ki tōku a Māori. So my topic for this year was, can mana be inherited or earned? And I based my cases around two people that I look at as leaders and who have great mana. One of them being in the present Dame Tariana Tiria, which is one of my many koia, and I look at her as definitely as one of the many mana wahine out there. She's definitely an inspiration to me, considering all the things that she's gone through throughout her life. And Hone Heke being my second one of my many tupuna, and I just look at him as, wow, very inspiring. So my topic was, an investment in education yields the highest return. My main kōrero was basically about how I go to the poorest school, and I came to present my kōrero at the richest school, and my mentor helped me write all of my kaupapa, and it was just saying that we might look poor, but we're not. We're rich in culture, in language, and in intelligence and skill. Yeah, that's what I was about. Ko taku kaupapa kōrero, e tāmoko te arero, e tāmoko e te kanohi. Ko te matua taku kōrero, kei ngā wahanga e toru, he whakakitinga ki te onamata, te inamata, me te anamata, me tōna hoa, ko te reo Māori. Hei te rua te kaumātahi tai atu ki te rua te kaumātaru o ngā rā o Hepetima, ka tū mai ko ngā wakataitai a motu ki te papai o ia. Anei ko ngā mata raukura, ka waka kano i te roe nei. Aroha Bulletin Pue, te reo o te uru.